School hem mate Charlie hem kiprit thanga jok Charlie somaratum kidu ke thakisu sonsi West Karbi Anglong Hamren constituency kaparlu nok terang pura timung LP school alo arni banglu than bangatum lapente Charlie somaratum kidu ke thak jia phan okje komrom sonsi tulang hala dakara tuma longpen berita ke longpon atengke labang so school ahem aphan akimia hem nang pitunang dipura kedam tang pinang anajak hiding pen stami sorkar aphan tuningri alu sitami pido lapente anparta election apong tin sitami mai meeting along kidu ahut sitami ye mongol sinti mong aphan tarap pen pinang an tuningri alu mate tuningri padulu bonta pinyar ni anta bangso school ahem kaya tengsi prithang si tu bomla labang so school lakke chikli ke bang to mon ke thi ahut ason ke kidu ke thak pheri mi anpe tasi prabjin pe akimi school hem nang pi bek nang di pura rata tum pen lam the chipak lang po lapenan parta halapu headmaster jeng hi pen sisteme bangso school aphan misen ahem nang pi bek nang jil pen islam pi asonte misen ji pusi sarkar mate karbeng long thomas council atuma panchuni ripon patu Kurati mungal pi school along nang di ke headmaster lo tadi. Oh, kalang lo. Tang te la so school long no nama kiduk kisung kitha kisung nei la no lu ke than pen akatura I ko pi lo kisung ke tong nang no nama. Ai media sar tu ili tum dak high school ke purati mung bute ma seta nok trang. Kita officially record le purati mung se dolang. Dia tu merong sor penta prang penta chuning ridun bom neli penta chuning ridun bom lo. School hem dekat hala ya sia period hut hasu ningkan koi ta so selo la so hut kim chot pen on ta kim kelang ke la hai semen bosu ta sia temperature la hai bostu do kok la pen ke la garanti do kok masih ajir ta ding lo la pen hala ke kim huta pa anas meu edet masih ing hang lir lo ama sabak chikli ki wanga ta ni tum la so asap ka phiri do kok ti la si la so school hem bangen nang pi pon son te ni tum achuning ridun patai lo lapenang tumta mata theglong lo school am ta hino lir lo tum along lo mane la yem tum ke wang patai tin yem tum mata dak thekang long lo dak meeting kai tanang du ta lang tum mata la so hem thek kang long lo sita di tum pinian nian ta la so hem long le lang la si ni tum han la so hem em sar tuliram dr tuliram sar tum han ta chuning ridun ke la han no ma prabjin pan school hem nang piason te pu sini tum ke chuning ridun Hamren pen berita pang dapon Dirson Ronghang News 24 Karbiang lo